ad ko batswage ane miharane indegengule firiya ko ane namadunu ko hukura kannugos den nasihalla di divs rangalunu vecham den ane mihara go suriha kame kura kengi hure emba ko ane ekko ulinna me emba ka ege fa heri wane to ad okay nagatu shukar admi namadu nukurum gwa ka gol men kurin suwaluga jawab war tafsir ko dakka fe kamunu baya ka dekamuga mihag islam kama kufra de terege ilmorin wa ka me dakkani muslimitto kafaratu shakenne muslimaka kafara ka den golunge hudda menno ehmbima mi ene ma chawum kufru hukuma jesha de nujehis ene ki kafara ke bunyas de nubunyas namadu mihe ko nukurani ammiha nukuris de firimiha nukuris misal mitang me suwal kurun firimiha behekut firimiha namadu nukur firimiha an hemena seheddin adi hembes mi hunda bana seheddigen segutu sena qabul nukuri noni adi qabul kuri sena nukurani efada halategga an hemena kurmatiga ituru goten nonna e firimiha wakiwonno evvis halegga evvis kala sawben ote kiyagen namadu nukura firiyeka ekko namadu nukura ambaka ekko dirulun hedu kurun evvis haleg hoddega mankamen awon denna furtamanna naseheddeni irshad deni mase qur'ane rangalu eto teduri kamahama oga terikama kamko ein evvis gotokun hallenu fenijikam gwanama den ifada halategga ei kommi hekkam guys amiha kam gwanamas firimiha ngene du kollu shari gotun wajibon adi ei firimiha kam gawe sanhe miha ena du kollun shari gotun ena wakibun shari gotun lazimon ei mi duniya ge insana ulani waki maqsadek dema firin dangal hayate beena kogen darin tarbet kogen hegotu golen ulani heme de komen din mi duniya me gotun belis emihe ka kon e maqsadek gago mele maqsad hasil nowan nehem bima de ambek kam gas firek kam gas naseheddi irshaddi ekashigen bawara emase korema fahuga ekamun ena natiya nudibijjikam gwanama den ena kurmatiga onnani emihe ka wakiyun e besaleka hudden nuwane namadu nukura mihe ka yakut diriyulum bet kurum bisna kashe Allah